kuva iyi si dutuyeho yaremwa nibwo ituweho n'ikiremwa muntu ku muvuduko munini cyane kurusha ibindi binyejana byose byagiye bitambuka. Ubu turabarirwa muri za miliyari 12 zose z'abantu batuye kuri iyi si, kandi n'ubundi turacyabyara abandi. Nibwo ikiremwa muntu cyakataje mu iterambere ryaryo ryose, ariko bigeze ku ikoranabuhanga ikiremwa muntu gisya kitanzitse. Havumbuwe ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nka telefone zigezweho, mudasobwa z'ibitangaza, imodoka, amarobo, ibyogajuru, kamera ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi ku muvuduko utarabaho. Reka rero mu kiganiro isuduteho cyacu cya none tugaruke ku bushakashatsi bwimbitse burimo burakorerwa umunsi ku munsi ngo haboneke umuntu muremure kuri iyi si muri izi miliyari 12 twababwiye zituye kuri iyi si. Ubu abagabo babiri babirabura nibo bari kwisonga muri iri rushanwa. Iri rushanwa nduza ryegukana. Njye gutegura iki kiganiro kandi ngamba ngiye no kukikugezaho, nitwa Fraterne Frank Rugwizango mbahaye ikaze ku Mbuto TV dukora kuri internet. Ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro byose nibyo twakusanyije twifashishije ibitangazamakuru bibiri, BBC y'Abongereza ndetse na Le Figaro igitangazamakuru cy'Abafaransa. Ngo haye ikaze nanone. Ubwo BBC yaganiraga n'ibitangazamakuru byo muri Ghana byababwiye ko hari umusore w'imyaka 29 y'amavuko witwa Sulaiman Abdul Samed waje kwipimisha uburebure bwe bagasanga afite metero 2.89 byose by'uburebure. Ibi niba ko kari byo yaba ari we muntu wa mbere kuri iyi si muremure nyuma ya Sultan Hussein w'imyaka 40 uyu munsi aba muri Turukiya. Uyu munsi ni nawe ufite igihembo yahawe na Guinness de Record. Ibi bipimo byaje kwemeza ko yaba ari we muntu muremure kuri iyi si, nubwo ibi bitaro nabyo bizi neza ko nta bikoresho bihagije byo gupima bari bafite. Nyuma y'uko ibi bitaro bije kuvumbura ko uyu musore Sulaiman Abdul Samed afite imisemburo myinshi imutera gukura cyane akagira uburebure budasanzwe, uyu musore w'imyaka 29 y'amavuko yasabwe kujyaza kwa muganga agakurikiranwa, haje kumenywa impamvu ibitera. Ubwo rero nanone yagarukaga kuri ibi bitaro byasabye ko hifashishwa igiti kirekire maze yegekwa ku gikuta ngo babashe gufata ubureburo bwe. Uyu munsi babonye bafite metero 2.89. Ubwo ibipimo byafatwaga byatangaje umuforomo wamupimaga nibwo yitabaje irindi tsinda ry'abaganga ngo bazi bihera ijisho uyu musore. Ubwo Sulaiman Abdul Samed yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru yavuze ko wamaze kuvumbura ko buri mezi 3 cyangwa 4 asanga ku bipimo bye byariyongereyeho bityo ngagikura ajya hejuru. Bivuga ko uburebure bukabije bwatangiye kugaragara ubwo yarangizaga amashuri ye yisumbuye ku myaka 22 y'amavuko. Ahangaha nibwo yafashe urugendo ajya gushaka ubuzima mu murwa mukuru Accra aho yabanaga na bene wabo. Sulaiman Abdul Samed uyu yatangiye kugaragaza ingaruka z'uburebure bukabije ku mubiri we, aho amaze kugonda mu ruti rw'umugongo ku buryo agenda yigonze nk'ugiye kuvunika. Ni mu gihe kandi uyu yamaze kwatakwa n'indwara yitwa mafarme. Iyi ikaba ari ingaruka kamere cyangwa se genetike igatera ingaruka ku ngingo z'umubiri. Ubundi iyi marufane nituma umuntu agira ingingo ndende mu buryo budasanzwe ndetse no kuba yagira ibibazo nk'umutima. Kuri iyi ngingo abaganga bavuga ko akeneye kuzabagwa ku bwongo kugira ngo bagabanye umusemburo cyangwa se bawuhagarike areke gukomeza kuba muremure cyane. Nubwo ariko ari ukungu uko bimeze, Sulaiman yishimira ko yabaye icyamamare cyane bityo ko abantu benshi baza kumusura bakamwifotorezaho, ibitangazamakuru bikamwandikaho ngo yewe bakabazwa koko niba ari we muntu waba ari we muremure kuri iyi si. Nabo mu gisubizo cyoroshye abasubiza ngo yego, ni nge muremure kandi nzakomeza mbe muremure. Nyamara mu gihe uyu Sulaiman Abdul Samed avuga ko ari we muremure, abashakashatsi bamaze kubona undi mugabo wo muri Ethiopia bivugwa ko yaba ari we muremure asumbuye Sulaiman Abdul Samed. Uyu mugabo yitwa Nejewo Jima.
yatangaje ifoto ye kuri Facebook yagereranyije n'iya Suleiman Abdul Samed wo muri Ghana yandikaho ngo never give up. Mbere nabwo yari yanditse hati muzamuzane niba ansumba, ndabizi neza ko ni mudupima muzasanga atansumba, nge ndamusumba. Jima yabwiye BBC ati kubyo ndeba ku mafoto navuga ko uyu mugabo atansumba. Jima uyu munsi afite uburebure bwa metero 2.25 bivugwa ko ari we mugabo muremure muri Ethiopia. Suleiman muri Ghana ubu ngubu afite imyaka 29 mbere yuko yavugaga ko areshya na metero 2.89, ariko umunyamakuru wa BBC amupimye asanga afite metero 2.23. Ibi bivuze ko wa Ethiopia amusumba. Mbere hari n'abandi ba Ethiopia bavugaga ko basumbane Jewo Jima, ariko nyuma yuko basanzwe ibyo bipimo byabo bavugaga bibeshya ntago basumba Jima. Ngaho nguko rero ibya Gasongo isi ifite muri iyi minsi. Ni naha rero nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni Imbuto TV dukora kuri internet. Ndabashimiye.